mawhatataha mai mo whamalo ki ai kana. Ko mai a sina mo lera i te mātou. Koe o tua koe ka mata āna. Ko koe o ori mai Afrika e o mawhakita. Koe o tua na kanga ngahi a te mātou. Ko koe o tua na kanga ngahi. Kai o tua e siku. O tua, Fita ai ko ko ka ko ko. O tua mau kore ka ko na o tua. Dapat ki ai ma pai ki ka. Yo e ki ka te e ko pare. Kai tape ki na te na to. Ma ko le. Ko ya pa na ta na pa to te. O tua ko kore ka ko na. Dapat ki ko tua o mai ko sia. Tapi he akawa ako to pe i te maru o pare ni ko. Tapi he ka ngau to ko to pe ko ke na ke i pare ko i. Ke ma ka nga ka ta mo ke na to. Tai la le mai o. O tu aka ta ko to pe i fo no o tu. Kai ta pe ki na te ngau to ko tu. Ko ya nga ta ta ki o pai. Kai ke nga tai o tu o ma o haki. Ai taki o ture a ngai o tua. Kai pēi kona ngai toko ni, ma ne kau ngau i kotoa pēi o tua. Ke whakahokua na ngai whatonga o tua. I al ofa, ai ako nai o tua. Ma ngai whonga totonu, mau amana kia i tua. So o ture a ngai o tua. O tua au kai ke ngalo ai o tua. Ai tua taha o amana ki. Ke le whakahokua ai o tua. Kau ia te ia koe hahanga i kōna whakai. I hope o tō ka kāpasa. E mau e taha o tō tō te o tō. O tō atinau tōru ki mai hau mama. Atinau tōru ki whanmaha. Atinau tōru o tinau ki kina o. Ala mo tōku mawhika te tinau tōru. Kua mauto nau sino o parawena tai. E karo tinau tō sai. Ngai whato kia keke. O tua koe kōrea, mawhai, i hoa wani, i hoa pa ana o sisu Kraisi. Amen. O ku, ka toi asio nea marulaki, Yesu, whāna se taha o no, ai o ki anparea. E utau i lo i motui, ki e opa, o i o tua, koe o tua koe ofa, ka koe ia o nofo i ofa. Ka koe o tua ia o ka ina. Ofa ka nofo i ofa o tua e te tautoa. Waki e ni haloto, ki fia haloto honga mo ni ka te a. Puri a koe kau, programa koe ni ia. Koa historia ke kau. Koa timing ka te a. Ki tu ai o moha pāpana. Ki pai ka tata. Koa tapa te tai pāpana. Koa ako ki e o Valentine Day. Koa man mai whiwhi. Ai mara kakau pa papakoe. Koa pehepe. Angai whawhotunga. Ia te ame amanaki. Ia ngai madara atau whawhate. Ia ngai aku. Ngai mea opa ia amo ngai opa ama. Ate na kona malo ate. O wapena tata lelei. I kai te kau. Wa wama. Te kasona ake. Ka malo ki o tua ka taha moida te nao. Ngai ta tapa tua pe na whai. Ka mo ia ia e na whono ngāka te kona ki tāu i na katua te sa. Tau, kai aku te tāu i o ako. O kate ni hata ta lelei ka tāu whiwhia ki kau maulakanga katua pe. Ma aku pamoki motor katua pe o ka tāu maulakanga. Ka pihegi se asu katua pe. Angai tamai, mo lala, ka whae, se kone tuai pe. Pei kai te whaalanga whamatahi noa.
So kai Malanga o tua ai o ta o tua pe. O kwa tiana tata lele i whanau e tua tuku. Na kwa whanau. Kwa ki moto kwa ka hau i te siasi. Ia tai ki ka te mawhene. Tu mamore atu. Kwa ki moto kwa koko anu. Angai whatongi a paroa pe. E siasi i ka hau. Kwa tiani hau. Kwa maaloa. Ia tari whiwhia. Kwa te hoonga whoki. Lang ia. Si ka wa ahi paroa pe. Ko lawa ke mo tutai. Ke lawa ke mo mai ai i whakuen. Ke tau kaunga whanoa. Ai Malanga. I whawhini. Waka ke tau whanau. Moto. I whakuen. A tuen ha. Ke tairere i ke tuko taha. Apana ti whaita wholofola i he. Whawhini. Ko Taumohe Tapaevalu. Ko hanga hilea mo hanga wholofola ke te whaika te whakau. Ofa ke te mo toka mo inasi. Pelawa. Whafuatunga e ka te mo toko toa pe. O mo ngahi. Whamiri ko toa pe. Kai ke ngatai. Ula kaina ki se tau. Tāmi a. O kuat halot honga ma taitat kia hia. Ka te koe yes, o pula. Ka pēka sore maa. Te koe hea koe ngai. Aho sapate taka toa pe. Ko mo tā ngahi mea te a. Ka mo hiwa. A ngahi leo opa. Ko ne ai a loto a tō taka toa pe. Me loto a pia fia. A tō loto. O tō lawa ke hanga hiki a kia. A te mātou. Ka ngahi tu oma. Pa whia maari e tā o. Ka inga tai, wa ta ofa lahi ka te koe e rio na vai. Ma ta tare te koe, ma ofa lahi atu. Ko ia koe na mo meri koe ni, mo kia koe ni. Amalaki ka hoko e ma, e Malanga. Whawawena tai, te ke hen whataha mo ki mātou. Ka o sai o ni. Ko ia ai. Waki tau kono noa. Koe whako lahi. Haki i wahe. Te pēsi. Whētua ki koko kua ia. Te tāna ki tau mea. Pelu wa tātou ruwa se tahani mā koma ki hui. Mo ve se tahani. Aia pia whare a. Koe ia ke tau atu ki a te ia. Ai whelau lau ka whakitae. Ke otua. O ma'u ai te. Ka koe whai lelei, me poaki, i oa na angaro. E koe ngai whelau rau pe, o lelei ki ai otua. O watu hina ki i, ato wahi ka te tautou, e tainga roto me siasi. I tahi waka amana ke tau whai. Ke tau whai ia he loto, tūku ngata. Ka whai e tau whaki i whiawhia, i he loto whakaata. Ka pēwho ke tau whai e tau whaki i he loto tau ataina. Wa hioi e o tua, e tau mai whakato a whai o whai. Ko e tau whai lelei me tau whai potono. E tau mai whaki me tau mai whaki. O ki kai ke ngalo ia, e tau o tua. Te aku ne hanga o mana tui. Ani makotoa pe me whai atu. O whiawhia lahi tau whamaoi. Mo rene ia, whakahoi fua i tau mai. Whakadoa pe i tau mai. Whenau lau katoa. Whakoia. Ko ngai whatongia pe ke tau whai. Ko i ha. Langa pe. O tau e ko si sukalasi. Amen. Ko kore atu hene ke tā mea ke tā i mai ai. I'm blessing pe o ko whonu tā puaki. Ko hea pa oskoia pa toki hau ai. Ko tā hau ne whai ai tāna ke tau mea hofa. Oskoia pa la toki hoko atu.
whetai, na whakamalo. E whiafkoni. E ni ma, e tok tako toa pe, o na whai ai whaaki o tua. Whawhona o nanga ni ma o tua. Whawhona o nanga tere o ko o tua. Ke whonu, e mahu, e awhiona pe o tua. O tua o mau kore ke awhiona, a ki nao tō kotoa pe, o nau loto ke nau whai hari o tua. O mau whetai ke awhiona o tua. Ngai ho nau loto o tua. Ia taimi o tua. Ki nau toi hokwa o tua. Ki whakahokwa e nau ngai whaamu kotoa pe o tua. O tua tapaki ia whai whikau o tua. Pehe ke toanga e kainga lotu. Mo ki mau tolo no kotoa pe i he whiafko ni o tua. Ka whetai ki awhiona o tua. Ko hae ngā ngau e amana ke mau whai. Me hae ngahi mehe toanga e mau moku i o tua. E ki hewe ka hau e o tua. Me ngahi wiki hoka mai o tua. Ke kaua pe te mau tolo. E hoa whau alo ko sisu kalaisi. Amen. Kore ko mo mea kata o longa whafkoe ni. Hallelujah. Ki tēnā ko nei pātalanki ai. Neo ngō fu aho mau inga ni ke alo mhok family o Eva no whaho tere. Kai ke lama ke tuku ai e wharesi homa. Hallelujah. Ho tere ki ai. Praise God. Hallelujah. Everybody higher. Lift up your hand. Higher. Higher. Go. Hallelujah. When the prices go up, His famous comes down.
Hallelujah. 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 Amen, amen. Turn to the person next to you and ask them, turn to the person behind you and say, did you wear your running shoes today? Yes, Lord. Turn to the person next to you and say, Hallelujah. turn to the person next to you and say, some of you look like Nike Today is the day. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Eu passei aqui Rogunima. Eu passei aqui Rogunima. Aleluia. Oh, eu passei aqui Rogunima. Aleluia. Eu passei aqui Rogunima. Eu passei aqui Rogunima. Com o Ricocó. Yes. Yes, hallelujah. 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 Glory. Hallelujah. Deve estar arrumando. E from my mother, hallelujah.
everybody singing hallelujah. And Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha
umani oni oguma oni si suge man oni tai mo to be ko mo ha ko loto nga ma ngoi e ke maulata ke loto nga fiona mau ilo e ki he a ko ni si su ai ala mai a fiona ke ta ko to be e ke a ko ni ta bogi e ke fa ka mo no family ai u ya fiona ke fai ke ti nau e fe tu ko ni si su pe ke ka ti koni e ki mo po na fai si so ta bo ki na ndol pega ki ma ndol ko do be e ko ma po he nga e fiona e ki ya fio e ma ilo ko ma nga fa ke fai ono talaki ai folo fola fiona e ta ba ko do be ma man si so ta bo ki ma ndol a ko ni tu mo ke lang ia he ma hu ma fa feta he ko fatongia ha ma lo ngutu ko fe lau ai talatu kai te ha ta hanga ko si hova Yehuafo, Jesus Christ ko alo, ako mavamo ui. Amen. Kole me mo me agado fkila. Lelea Jehova. Mawai pe. Whaftai ke eki. Ke tau hangi o tua he lotu ko hako ne wholofola. Tua mafi ku mau whawhetai pa mau whamalo lahi ke te koe. Koe tāpua ki mau onga e awhanana mau whaumea i e hūpa mo e whawhetai. Mau whamalo ke te koe o tuha ko ngahi whawhetau lako tō pēku ke whai ke mau ngahi mo ui. Hiki a ke o mau ngahi lo toi o tua mea na mau whaumea he ngahi aha koeni. Kai e whiawhini o tua hoko mai o hiwa o ne hanga hiki e mau mo ui o tuku ke he tumu e awhiona. Ke mau ilo ko o tua lahe awhiona sisu. E ki mau lot ke awhiona ko hea ko wholofola e whai mea ia e wahe o e whiawhikoheni. A fio iho kaunanga ko nga hola whakalieri a he whafonga mai ai awhiona e o tua. Ha ere mai ho lau mahari o tawhe tau atahi na hau wholofola ko hea ko siasi. Tawhe tau atahi na hau wholofola ko hoki mau tolu ko tau pehe kuonga mau mo ui e ka te koe sisu. I longa halelei pa muha langi te mau fau ai o tua. Mau fia ke te kaki hake pea ke langi toko taha pea awhiona e ko hua wha pea sisu ko mau wha mo ui. Amen. Ok ai ai wholofola ko toto mai ke whai me ai haki wahe no mak tau tolu e whiawhikoeni. There is a portion of scripture I want to bring to our attention to share with us this evening. O to ia pia me tohi au lak Samuel la. And I take it from the book of 1 Samuel. Lak wahe taha fitu. Ka koe vesi hono wano ke vesi hono whawa. 1 Samuel chapter 17. Ai o tohi au lak Samuel la wahe taha fitu. Ai te ulau atu ai vesi wano. Ka te umehiki me ai ke vesi whawa ki ono whanima e wahe. Ai au pehe hono whakarea.
Pena rea te vita ke kau tangata na e tui ia i o pehe. Ko ha e whai ki he tangata kune tāmate ia Filistia ko e ni. Pe ave ke mamao ai manuki me Israel. Whakatoanga ia ngai ve ai konga ki mui a ve siuk pehe ai. Ko hai ai Filistia ta e kamuni. Ko hui ke tuu o luki ki e ngahi kautau ai o tua mo ui. Te hui ki me ai ke ve si hono whāwau pehe. Pa ia e whesi o whaki ai tangata Filistia. One mamata ki a te vita. Na ane manuki ki a te ia. Hena e kei tamasi ia pia toto. Pia mata lelei hono mata. Pa pehe e tangata Filistia ki a te vita. Ko e kuri iau ko ke hauai ki a te au. Mo e ngahi akau. Patonga ia ngai whakaosio e vesiu pehe. Pia ka pei he tangata Filistia a te vita i hono ngahi otua. Pa pehe e tangata Filistia ki a te vita. Hau ki a te au. Pa te atu hokakano ki he whangamanu e ata. Pia ki he whangamanu oi vao. Pa pehe e te vita ki he tangata Filistia. O ku ke hau ki a te au. Aki ai here tā mo e tāo. Pia mo e pā. Ka o kou alatu ki a te koe e huafa si hova o ngahi kautau. Koe o tua o ngahi tau o Israeli. Ai o ku ke pōre ki ai. E vesi hono whawhitu. Pia e hoko o ilo e whakatahani ko toa pe. O ku i kai whakamo ui e Sihova aki ai here tā mo e tāo. He o ku a Sihova ai tāu. Pia tene tuku aki mo toluni ki ho mauni mā. Whafta e ki he eiki. Ki whai tāpu e kina pehe eiki e ne wholofola. Kore ke u hufanga he ngahi tala whakatapu ko whaangau e aki pia mei muani. I ask to give my deepest respects. Tapu ki he whaiwhekau o ko ona e potungo we kau mahanu hoa si stasoana. My deepest respects to our senior pastor and his wife. Whatapu ki a lualala kau maa si whaifare a tangata. My deepest respects to Lualala and our men's. Mere kau maa si whaifare a whewhine. To Mele and also our women. Kore ke u whakatapu ki mautolu ko toa pē ko ha fuafua taimi eni. Ke lava mai ai ke tau kaunga kau whakataha i nase wholofola e o tua. My deepest respect to those who are here for the first time that you come to hear his word. Hau atu ai whakatapu ke mautolu ko toa pē ko mo wakai mahi he ata. Also my deepest respect to those who are watching online. Tau kaunga kau whakataha i e whiawhiko eni. That we're here in Ke fellowship wahi with aki o you e wholofola e o tua. to share the word of God. Ka tā mo e whine motuani ke whaiha wahe pe hami he wholofola e o tua. Let me have this opportunity to share from the word of Tala mai God. ko e wholofola e o tua ko e moana. He says that the word of God is like an ocean, Ka tō deep mama o e ocean. kaunanga ni pe hami he wholofola e o tua. Ko kore ke lau maari e o tua ke ne whakakakato he ne whaunga. I pray that the Holy Spirit help me to convey his word to you. Ukai ha ka veinga ko to mai ke whakamaunga ki ai o e wahi e whiawhiko eni. If there is an idea or a theme I want to bring to our O attention pehe this ono evening, whakalea. Ko e huafa o Sihova ko e taua ko mālohi. it says the name of Pe ko e God is a huafa o strong Sihova ko e tower. kolo ko mālohi. The name of God is a strong city. Ko tui ko e talanua, mahaino pa ko e talanua, anga maheni ka tau tolu ai talanua o te vita pe mo toa ko ni ko kolaiate. I believe that we are well familiar with these patches of scripture of David and Goliath. Ko te vita ko tanga ko e ki tamayo e ki ku tahuisipi. David was only just a shepherd Me whanau o sese me peteli hema. he was of the children of Jesse from Bethlehem. Ilo ilele e te vita, ai anga hono tauhe sipi. So David knew how to tend to sheep or look after sheep. Ilo ilele e te vita, fie mau e whangasipi. The needs of the sheep. Ilo ilele e te vita, mea ke whakahau fie whangasipi. He knew how to protect his sheep. Ilo ilele e te vita, taimi o utangi kehe ai whangasipi. Also, he knows the different cries of the sheep. Pea ilo ilele e te vita, ai taimi o hau ai ngai whiri ke whangasipi. And David also knew when there were outsiders or enemies coming to. Ilo ilele e te vita, taimi o hea haki sipi e taha pe mehe loto a sipi. So David would notice if one sheep was to go astray, Lolo tonga pe ne hoko e tamayo e kini ko e tahu sipi. while he's tending to his flock. Hau e whekau pe mene tamai ko sese. A command from his father Jesse came Hange to him. sese te vita. Hau mua ke alu ki hoka ke ho whanga toko wa o ave ki fo imaa pe mo wite ka ki nauto. Jesse told David to go and take this bread and wheat for his older brothers who were on the battlefield. Pea tuli mui atu ai he whekau a sese, pea ke omi mua hao ngongo. And then Jesse also told his son David, and bring forth good news, bring back good news. Alu a te vita ko tangata tauhisipi.
So David had gone and departed as a shepherd. Koe whekau ke alu ke wheitu o ku whaia e tau. And he was told to go to where they were battling, or the battlefield. Alu ato te vita ne awat ke wheitu o ku whaia e tau. Tala mai na awat a te vita kulo tonga whe pole pole ia ngo whaha i koe ni ke whaia e tau. So David said, as he arrived to the battlefield, he said that there were these two opposing sides ready to go to war. Pehe wholofolana, whakawawe pia te vita, o ne tuku eki mea tokoni nei alu mo ia he tau he tamayo eki, toka ngai he tamayo eki tauhi. So he had gone and taken the food to those, the general or the commander of the army who looks after the Kane soldiers. whakawawe o lere atu ki he tau. But he wanted to hurry to where the action Lolo was tonga happening ko to the iau ke battlefield. pole pole i ongo whahai. So after this, both sides were opposing each other. Tano ai wholofola ko lo tonga pe koe lere atu ko te vita hao atu, kua whoki mai whahai a saula. The word of God says that when David was going to approach the battlefield, Saul's army was retreating. Koe nia e rea na nau ohake, koe tangata tau weni ko ne aluhake. So that's what they were saying, that there is a soldier, there's a strong person coming of the enemy. Nai whai pehea tangata tau, ai tangata kokolai a te me he whai tau e taha, i he aho e whanoa. So Goliath was a part of the Philistine army for 40 Tala noa days. ai wholofola, na ane stipi tau ki he kau taua Israeli i he pongi pea mo e fiaf. He says that he would boast of himself to the Israelite army day and night. Tamai e taimi nai hokata te vitana nau osi kotoa peherere. He says when David was approaching the battlefield, he says all of Kai ke Saul's toia army was tahai running ai. away. There was no one to Tamai he face wholofola, Goliath. koe mana wahe ka koe koha mana wahe a kau tau a saula. Says that Saul's army was so afraid of Goliath. Tamai ko taimi koe nai whanongo ai a te vita. And that once David had heard of this, Ha o mai ke ome whakakau nai whanongo a te vita, kene ngai pole mo ngai sipi tau a tamai o eki koe ni. David heard what Goliath was saying, belittling the army of Whakamui Saul. ko ene sipi tau na ane manuki ai ke o tua o Israeli. Also, he had belittled and mocked the Na God ane of whai pehe i Israel. he pongi mo e fiaf. And he did that day and night. Ko hana e uhinga tari e te vita, he taimi ko koe nai, whehu ia te vita, ko hana e mea e whai ke tamai o eiki, tene tamate i e Filistiani. So David was saying, what can be done about Goliath? Taimi koe nai tari ai ko he kau tau koe na saula ki a te vita. A ngahi pare, e mau he tamai o eiki, ha o whakatau ataina, a he whare o ene tamai pe mei Israeli. He says also they were talking about the prizes or the rewards if they defeat Goliath. E mahino ke teo e wholofola koe ni. He says in this word, Na kai it's ke understood mahu to me. inga ia te vita, ia he ngahi pare na e tu waki ange. To David, it wasn't important of the rewards he would Ko mea na mahu receive. inga ka te vita, ko haya kola ia te tae ka muni. It was unto David, what was important to David Ke was he lea was this komi ke he otua o uncircumcised Philistine, Israeli. that he would mock the God of Israel. Taimi ko koe nei, whaia ko a te vita no whakawhehe uipe nei, laha ono tau ke te o talangi a te ia. Once David had come to his brother and asked, Ko ke tuku ki a haia whangasipi he toa wha. and his brother asked David, who have you left the sheep to? I kai ko i he ni koe kovi holoto, Aren't you here because your heart is... talangi te vita, na kai ke ui he ni tae uhinga pe. David told Hallelujah. him, I did not come with Oi without a aho e purpose. whanoa pongi mo e fiafi mo e ka langa e tangata toani. 40 days and nights, Goliath was belittling Taimi ko ne alo tae o the ngongo ki a Israelite army. saula, toi fok mo saula ia. Even King Saul, he was hiding away Alo from tae o ngongo ki a tala Goliath. mai mea saula ke ome tamai o ekin. So Saul had told them to bring him. Atu koa a te vita, si o mai piko a saula ka te vita, talange e saula ka te vita. O te heike ke whiunga koe. And once Saul saw David, he Kuke told kei David, tamasi i pe koe. you are still young. You are still a Ka young koe man. tangata tauni, koe tangata tau pe ia talu me hene keisi. But this Goliath has been raised to battle for war. Talange te vita, oa na mana wahe hata, ko hia ko au. David Hallelujah. said, let us not be afraid. Koe huafa si hova, koe huafa i o malohi. The name of God is the name of Whawhetai strength he nai and nofo power. te vita he toa wha. So David had stayed in the Koe mo desert, unga pe nai si o ki ai. the mountains he had Whangasipi seen, me ta wha ake taha. sheep on Si one hova ka side, mei olunga. God from Hallelujah. above. Taimi ko koe na talanga te vita, oa na mo mana wahe ko hia ko au. David said, do not be afraid because I come as a young Amaina, man. omi e saula, ai futeunga tau o whakatui a te vita. And so Saul had brought his armor and put it on David. Whakatui a te futeunga tau, lakata te vita, koe ke lawa i o laka. David had tried to walk, he could not march
Tange army te vita. with his Ke aunga armor. te unga ia koe ni. Hallelujah. And then David said, this Ke outfit, ilo pe ko this tau tu ia armor tau is tu ngai not... fu te unga ko ke aunga ka tau tolu ke ha. Sometimes we wear things that are not useful Hawa for te us to vita ia mene wear. whawhanga whanga sipi. David had come from his shepherd. Ilo lele e te vita ia ngai fu sipi ko matu o tu au tonu ia ke toho ki whaitoka. David knows the sheep Ke that i whai e nau are tolo e old. me To kill whanga them. ki sipi iki. They are still younger Talange sheep. te vita ia. Koe ke whaaunga e na ia. So David Hallelujah. knows this is not of use to Tai him. mina to o tai te ngā tau hau pia te vita fili fili. Ta mai na kai ke ne to o noa ia pe tano e wholofola na ne fili fili e ne ki fo i magata. So when David had taken off the armor, he says he had gone and chosen these stones. Tai mi koe ne aloto te vita e fotu mai e tangata to ani. And when David had gone back to the battlefield and saw Goliath, Tala mai ko hono fu te ngana e palasa fe tu kotoa. he says that his whole armor Hallelujah. was metal. Alu fo mai fu ni mana e palasa. He says, oh, his hands Tala were no e covered in wholofola alu armor. hi fo no fe tu ko e palasa. His Hau body ki was hono va covered e in ngai fu armor. su ko e palasa. His shoes were covered in armor. He koe tangata to a pia talu e ne tu. Because Goliath was raised to battle. Pana kai ki hata hai e tu ke whakawhetaua e tangata to a koe ni. And yet there was no one who could face him. Kako kolaia te toko, kako te vita toko tahape, But yet only David, na e pole tau, ke tau mo tangata Filistia. who had the courage to go against Goliath. Ome ai, whakakau ke au mai ke ves wholofola e aha koe ni. As I bring our attention to the verse, Tā of the mai ko taimi scripture, na e sipi tau mai ai tangata Filistia. says that as Philistine was walking Na e around pehe ne Goliath, sipi tau. Omi hamu toko taha ke matau. Goliath Pea ka was saying, pau e mo ui ia. Pea te mau hoko ki mau tolu ko mo kau tamai o eiki. Goliath was saying, bring me someone to face, and if we lose, then we shall become Pea ka slaves pau to te you. umalohi au. And if Pea I, te mau Goliath, hoko win, mo tolu ko e mau kau tamai o eiki. then you will become our servants, Hallelujah. slaves. Pea whakamuri tuku kotoa pene sipi tau na ne manuki ai ke o tua o Israeli. And also Goliath had mocked the God of Israel. Taimi koe na sipi tau mea tangata pe mo le lua mai tala mai na lele mo mu ape tangata to pa. Says that those who have bring the spears unto Goliath. Taimi koe na e wakai mai e fu tangata tauni, ko fu tangata to ani. Ke tu atu pe koe fotu atu koe a te vita, tala mai he folofulana ne hanga manuki ia. And once Goliath came face to face with David, he put Tala mai na David, ne he mocked wakai mai ke a David. te vita na ne tala mai. Ko ke hao mo e maka ko hakuri fuki au. He says, and he noticed David had come with stones, and says, you come with stones Hallelujah. as if I am a dog. Whawhetai ke e ki na talange e te vita. Praise God, Ko ke David hao told kia him, te au mo e pā tau pe mo e here tā. You come with a sword and spear, Kako alwatu Goliath, kia te koe pa mo e huawhau si ho. but I come in the name of our Lord. Hallelujah. Amen. Ko hea mea tau whau wahe ngai aho koe ni. What are the things we face difficulties Ngari in ko this tau life? fuko lai e tehe kai peto e lava i hataha ke tamate. Yet we have Goliaths Tau we talamai e cannot te face. vita i aku taha pe me aia. But David says Alu there pe is ki ai only pa mo e one huawhau weapon. si ho wā. that you He go koe with huawhau the si ho name wā of the ko Lord. taua i aku malo. That is a strong Hei tower. me mamani koe ni te te hanga we. There is nothing in this world Talamai he to move wholofola. you. Koe huawhau si ho ka ho si ho wā. He kaipe iai hataha e tatau. Pa ke kaipe iai hataha ke kākā kunga. Pea me he kamata anga e mama koe ni. Ke hau ke ngata anga e mama koe ni. Shall we, last deter? Talamai e taimi nai fotu o tā te vita. Se o angea ka inga whanongo, pa mo kaunga tui ke eiki, ke he malu e futeunga o kolai ate. Look at armor on Goliath's body. Tau whakatoa ngā iange ngai mea ko tō peo tau whai, tau pehe peo tau malu. Where Tā we koa koe think ki that we mea are ko safe koe or oku. protected. Whakaava he tau whanonga a ngā mo, whakatoitoia e te mo ui ki he eiki, mo whakatoitoi me he whaiwhe kauna ane iloi, ko ho tau ki mate a ngā peia. Where this armor is as if we are hiding things from people that don't Kai want kei ai them to ha know. amanaki a tangata to ani, koe ki iawa i hono foila e, koe mea ia e mate ai. It was an opening, just one little opening in Kena kai Goliath's kei hane armor, amanaki. he will die. But Namu ataha ke velo ia ka tau, hei kai pe tau ia. there is nothing that can penetrate this armor that Goliath had on. Tau wha, bakai angea ke malohi, pea moe maoni oni, ai huafa o sihova. But we look at the power and the Amai e righteousness in taimi the name koina ne of God. takai ia foi magata, na kai ke toi tu oua ia. It wasn't just twice. Na ne tuanga foi magata, pea na kai ke toi alu e ka feitu. He had the sling and he did not go anywhere else. Tala mai he folfolanda, ai hanga tono pe foi magata ia, ke ki konga kou tau kei whakaava. So he slot his sling and the rock hit a Koe particular whakaamu ia place te on vita i Goliath. he whiaf koe ni. So David,
Koe his hana purpose e ki was. konga koe o kutau kei whakahawa. What is the part of our Te mau armor e ke that we leave tāpu nia he open? huawha si hova. Let God close it Hallelujah. in the name of Jesus. Hallelujah. Koe huawha o si hova, koe huawha o malo. The name of God is power. Ia taimi koe, na e holai koe mo sese koni koe, pe me ispite. When Moses had fled from Egypt, Tohi koe exoto pa koe vahe ono tolu. Exodus chapter 3, Mai mo na e holai a mo sese. Pa fia mau he o te si hova mo sese, ke whakafoki mai no kohono kakai, pe me ispite. once he He had, kua ongo hake e nau tangi pe mo e nau toe. once he fled Egypt, God had come to Moses and told him to Whawhitai return ke eki, to nai gather kai his peke toi fie people. fuki a mo sese ia. But Moses did not want to return to Egypt. Tau ilo ko tō pe tala no koe ni, kai te toi hanga hi whakamatala ia mo sese ene whai, ko au koe ngutu vare, ko au koe ha, ko au koe leo vare, kai ke ulawa au o rea. Moses had become to make excuses of why he couldn't be used by God. Talange si hova ka mo sese, ko haina ne ngahi o ngutu. So God told him, who made Hallelujah. created your mouth? Ka ko tau mea tau ia koe ngutu, ngau ea ko tau ngutu. If our weapon of choice is our mouth, then let us use our mouths. Talange si hova, ko haina ne ngahi o ngutu mo sese, Who created, God asked Moses, who created hai your mune mouth? whaka ai mata, Who hai mune whaka causes whanau people at ai to see? teringa, Who hai mune hears? whaka eve eva ai pipiki. Who makes the lame to walk? Talange mo sese, Moses says, kau ka alu ke whanau o Israeli. if I go to the Te nau children pehe of mai, Israel, ko haina ne whekau koe. they will ask me, who sent me? Ko tāpuaki na hanangi hanga lawe I hok loto. And this is the blessing that Talange e si convicted hova my heart. kia mo sese. Te ke alu ke whanau o Israeli pa te ke pehega ki nau tolu. Ko whekau au I he ko au. Hallelujah. God told Moses, tell them that I am the great I am who sent you. Ko hana hua whahe kai pe toi liriu. Talange e si hova. Alu ko ke whanau o Israeli. He kua ongo hake e nau tangi. God told Moses to go return to the children of Israel in captivity because I can Kua hear ongo their hake tau tangi cries. kia si hova. I can hear their Ko cries ha to mea me. fōwai e tau mo ui. Kua ongo hake si hova. Whatever we're going through difficulties, God Talamai hears e si them. hova. Ko au waipe. He says, Te I am, ukei but ta tau I waipe am. au. I will be I the he same, aho ni, God I he ane says. a whipe, mo mea te tau whaua tahi a God is the pongpongi. same today. Te ukei ta tau waipe au. And he will be the same throughout. Na mai he hao koe a Moses e koe ke whanau a Israeli. Koe mea ta tau na nau hangau. O whakawhehu I kia Moses e. When Moses came, that's what the children of Israel asked him, who sent you? Pena e tari pe e Moses e. Kia ka whanau a Israeli, ai mea ta tau pe. And Moses answered them the same Koe thing he hua was whai o told. Sihova. The name of God. Tala mai koe hua whai o Sihova na ne omi e whanau Israeli. I he nau nofo pōpula me ispite. Omi ki nau tolu ke nau ha. The name of God is what brought the Kumi ke Israelites whanua out of talauwha. captivity. Tala mai koe hua whai o Sihova. Na le whakamoamoa tahi kula kai whanonga e whanau a Israeli. The name of God is what split the Red Sea so the children of Israel could Tala walk mai koe through. hua whai o Sihova. Na le hanga whaka eva. Stalek me sake mo apten ko. He whoni se afi. The name of God is what was with the 3 Hebrew men as they faced the fiery furnace. Tala mai koe hua whai o Sihova. Na ne tāpu ne ngutu e whangalai o ne. Me hono li ata te vita ki honau ana. It was the name of God that shut the lions in the lion's den with the Koe hua prophet whai o Daniel. Sihova. Ko e nia na ne I kunai e te vita ko lai ate. Koe hua whape o Sihova. The name of God is what caused David to have victory over Goliath. I e vese ono whaafitu pe pehea I e te vita. Pe a hoko ilo he whakatahani kotoa pe. O ki kai whakamo ui e Sihova ake e here tā pe a moe tāo. He oku a Sihova ai tāu. Pe a tene tuku a ki mautoluni ki ho maunima. Hallelujah. Ko hea mea whaua e tau mo ui he ngahi aha koe ni. What difficulties are we facing in Whawhita life i right he now? eki. Praise God. He neonga e luki mai a mamani. Ko hea mea tau whauai. Because Tau no matter kalamai e the te world, vita what we ia. go Ko through, huafa pe o Sihova. Then it is the name Ko of huafa God. pe o David Sihova ke reminds tau us. uiki ai. It is the name of God Ko we should huafa call pe o on. Sihova ke tau le aki. It is the name of God we should speak. Kai ke te whemau e te vita e ngahi whakamatala. David didn't want any explanations Kai or ke te whemau e te vita e excuses. ke te omi moha kau tau ke alu He moia. doesn't want any other person to go with him. Mea pe tahana e whemau e te vita. Ke ne unu atu pepa mo e huafa Sihova. One thing David wanted was to go Ko forward te in the vita ia name koe of the tau Lord. hisipi. David was a shepherd. Ia ngahi ahoni au ki ai e whaiwhekau. Today we have Pe our ui ai mo e senior ngahi pastor. whaiwhekau. Ko e Or nau other ngā senior ue ko tau pastors. hisipi. Their job is to Pe tend ko to nau sheep. ilo e anga i whanga sipi.
They know the ways of the sheep. They know sheep that just come to eat. They know that there are sheep who just come to sleep. David knew all these types of sheep. So when Saul asked David, you are not a soldier. But David said to him in return, a lion and a bear came to me. And I killed them. And I will defeat the Philistines like this. Hallelujah. Amen. As we journey with God, no matter what we face, whatever difficulties we are going through, things that have the word speaks to us today. The name of the Lord is a strong tower that the righteous shall run to it. It doesn't matter who's the best at talking. Doesn't matter who has education or is qualified to do this and that. David says no. One thing I come in is the name of the Lord. Amen. Is the name of the Lord is our good hope today. What we go through in the name of the Lord. Everything we do in the name of the Lord. Our lives should be for the sake of the name of the Lord. Let us self-examine ourselves at home. Whether you are in your family, whether you are being an example of the name of the Lord in your family. Many times you come and wear your armor, but you are only enough for one stone to hit you, not twice, because your life is empty. Hallelujah. That when David came, he came joyfully. David was a harp player. David also always played the harp to King Saul. So this is what David did, was he tended to sheep and played the harp to praise God. So David stayed with God. Who are we staying with in our lives? There are many times we stay on Facebook. There are many times we listen to our friends. Many times we listen to what is going around in our environments. But David said, let me play my harp, let me dance, let me glorify God. Because why? God will come and Jesus will come and will be a great peace unto us. Taimi ko na fekau ai ko he tamayo eki ene ki tamayo eki lava atu ki he tau ko nga pa ko konga faka mui pake omi haongo. When Jesse asked David to go to the battlefield and bring back good news. Jesse was always sitting and waiting to hear of how his sons were doing. So he says that Jesse had 8 children. But yet he called David to come from him. Maybe it's right for the pastor to be a shepherd, because the command will go right. David was victorious because he did not sway around. But where he was meant to go, he went straight there. Hallelujah.
Tolomaka, ke toha toa, hange koe folofola. Whawheta i ke he eki. Praise God. Whatawange ke ua na hoko e tau tolomaka ke tolo noa ia pe. Let us not throw stones aimlessly. Hallelujah. Koe tau tolomaka i e eki. But when we do hoko throw mai stones, tāpua kia eki. We are throwing Si lolo blessings. tonga pe tau tumaha tā mai o eki, alato foi maka au tau alua kai te asmai ke lotu. If she hits someone and they do not come back to church. Whawheta i ke he eki. Praise God. Ulele ia Sehova. God Mawai is pe. good all the time. Kai ke tau amanaki puhameu tau ihenia he ahoni. We do not know why we Na are ko here in te this vita place ko today. komi. Ke whakakato ngai ngau e fie mau he siasi. You might be a David that God Na wants ko you to te do vita ko something. komi. Ke tau ia ko lai ate. Maybe there's a David, you are a David that wants to Whawheta fight i with ke eki. Goliath. Na Praise kai ke God. omi noa ia pe ki taua ke saione eki. We did not Na come to omi ki this place taua without i he purpose. nau. Pe mo whaka naua e otua ke hoko e tamo ui. Koe mea ngau e he whare o Sihova. We have come to Hallelujah. purposely be part of building this Same, ua kingdom. fitu pa koe vese ono tafa au pe he Psalms tawata whao 27 same. verse 14. Amana ki lelei ki a Sihova pe ke loto toa. Pa te ne whakamalohi holo to o kou pe he. Amana ki lelei ki a Sihova. Hallelujah. Ko hana e mea tau fōwai. Mahalo pete ke pehe No mai matter koe what ki we au. go through, maybe you think you might not Kai be ke able ilo i mai to koe ho Filistia o face kuia. it. Io, sai pepo ai ke ilo i ko hae mea whai ki ai. Koe ke fie mau ia ke ilo i. Hallelujah. Taha pe tama fe mau ke ne ilo i huafa pe o Sihova. Only one thing we He need koe to know, huafa that ia is the koe name aku of ke the Lord. lotu ki ai. Koe ia pe ko lotu mo au ki ai. Because that Koe is the huafa name ia I koe pray ke tala to. ke ho whai ngata a koe ia pe ko tala mea ki That ai is ho the name I pale ma. share my Tamai, difficulties hau to. pe ke tau o ki ai. Hau pe Let ke us tau o come ki ai to the name of the Lord. utu tai to tongi pe ia. Let us come and Hallelujah. partake. Whawheta i ke Fill eki. ourselves. Tohi ko awak pita wahe ni mā pa koe vesi hono no pe. 1 Peter chapter 5 Whakawai vai verse aki mo 6 tolu he lalo nima mafi ai otua. Hallelujah. Amen. Tā oku taha pe mea uwhia mau mai Sihova. So that is what God wants for us. Ke whakawai vai i ho tau ki tā. To humble Lalo ourselves. nima mafi ai otua. Under the mighty hand of God. Koe koe whakawai vai ia ke tau whakawai vai ki ai ke maha tala noa ke te alo te whakahoko. It's not Koe koe being te whakawai humble vai to e tau hear tolu something ki ai and go whakawai vai share ki ai. it. Oh, tau whakawai vai pe ki ai ko ngako ki nau tolo ki nau pehe mo pehe. Let us not be humble to them because they Taha are pe this way whai or vai that. tala mai ke wholofola. This is the only humility Whakawai God vai i wants. aki mo tolu i he lalo nima mafi That we ai humble otua. ourselves Hallelujah. under the mighty hand of God. Tala mai he same, he oku i kai hau, same ai ni mafi tupe. He oku i kai hau ai Psalm hake 57 aki. says, Me he hahake. Pe au kai hau ia pe me he lulunga. Pe au kai hau ai hake aki pe me he potutonga. Oku hau pe hake aki taha pe. Hau pe pe me he siho. Hallelujah. Ko ia pe te tau iku nai he whanonga anga i mama koe. that is the only way we can gain victory over our difficulties in this life. Tohe ua whamatala mea hoko hoko. Vai taha ono. 2 Vesi Chronicles hono chapter hiwa 16 verse 9 says, E ku lere fe taumolili wake fofonga Sihova. For the eyes of the Lord run to and fro Mamani ko toa pe. throughout the whole earth, Ke whakamalohi o ene afio. to show himself strong Ke kau mo ki nau tolu. O ku tokanga to tonu ho nau loto. Kia te ia. on behalf of those whose Hallelujah. heart is loyal to him. I he konga ki mu au pehe. He o ku lere fe tautou. He says, for the eyes of the Lord run to Hallelujah. and fro. O i kai lere tu o taha pe fofonga ia Sihova. The eyes of the Lord do not just run Tara around mai, the o world ku lere twice. fofonga Sihova. Fe tautou. I he ne hoko mai pehe ai. Fe maulili waki. He says that Hallelujah. O ku lele fe maulili wake fofonga Sihova. his eyes run to and fro throughout the Mama whole ni earth. Filipe. Hallelujah. Pune vakai i koe. Pune He tokai sees mana you. ngau. He sees Tau me, ngai whakawhia ngai ko toa pe. everything we face. Kai lawe ke tau o mai tau tolo tala koe. Tangata tau ki tau tolo. Kai pā mai tau ia ko tau. Osi ko toa pe helere. It's not one thing for us to Kai be ke fie tired mau or ia weary tau e in mo i ke running. eiki. Tamai fie mau he tangata tau ia. Hata mai o eiki. Neo ngai ene fei a vare. Kai ha. Aia o e aho ko ia. Ko hu ia he matapa. Kau ia whakalangilangi i. Kau ia whakakalauni. Kai ha. Ka tau nofo tau tolu mua ngai teunga tau. Amanaki mai e skakai. Amanaki mai e siasi ka tau tolu. Kau tangata tau ki tau tolu. Ke tau laine mua he tau. Pea tai me pā mai fie mau e tau ia. Tau osi tau tolu he lere. Fie mau he ahoni ha te vita. God wants us, David's in this generation, Ke tu hake. to stand up. Ke ne tau iho tau Filistia.
that we can face the Philistines. Ko kai te hua fai to fia mau ke hau ia ki te vita ko ia. No other name. Hau ki te vita ia ko tala mai ko au ia na wako lere. Hau ki te vita ko ia tala mai na tupu mai au he family na ha moha. David doesn't explain he Ko comes te from vita what ka fia mau family. ke tau ia ko la ia te sia se eki. But David, Ta be me ke hau mo ia. Hau be ba mo hua fa si hova. the only thing that Tawang this he David ki comes ke le with ta is po the ki name na of ki the mo Lord. tolo he fia koen. Pray that Ka God ka blesses ka to you. fola i ne fo nga. Ba fatawang ke ne fra ka ke mo tolo. I he ngahi. Now, pe ma ngahi ilo whaka otua. Ke tau lot, otua mau whamalo, pe mau whawheta, i ke te koi i he whiafkoen. A whio i mai ho kananga e otua, pe mo e whola i he whiafkoen. O lotu lau maali e ma on. Ha ele mai koe o tufa ke ta tau e whola. Pe mo e tūtū i o au ki he tāna ki he whiafkoen sisu. Whakamalu aki mau tolo ta ofa e a whio nā e otua. Ko hana ia mea te mau fōu ai tuke mau ilo, ko huawha pe a whio nā. Ko tau aku malo, ke ne lulu ki mau tolu, ke ngā ngana ngahi mea au totonu ke nganga nā. Pe a tuke tua ke mau piki mau ke a whio nā. He ko koe pe hawa e mau ngahi mo ui. Kau maa ki nau tolo, ku muiaki mea ki mau tolo e otua. E ki mau lot ke a whio nā halelei, pa mo e langi na mau fōu mai e whiafkoen. Mau luwa pa te kake atua ke a whio nā, ke haau pe he tau pe pa mo huawha ia Christ. Ko mau whaka mo ui pe koe. Amen. E whaka whai whekau ke ka tak whaka osmak tau tō. Amen and amen. Wheweke tau te whakapasipasi te leo. Hallelujah. Wow, what a powerful words. Amen. Hallelujah. Ako no fo whakaukau ki he toko tahana ni hanga whau e te unga tau ko no kolai a te. Whakai ke tala mai e wholofola, poko hao no hinga nei te tuku ai whai kepi, poko ai whai hawa ko ni ko i he lae ko i o toko taha ko i ni. Apai mea eno ko i lo i tala mai, ko taha e mai wholofola i ti wausini ko i ni i he lere mai ko ne wike ko i ni. Ia Filipai tala mai, ia ia te ki tau tolu, ke tau ai lotoni, ai a koe au kia kalai sisu. Ai koe, i he whakapritania, aku pehe koe mind, ka koe loto ia. E ku tau ai e whainga loto koni, ihe e tau whakakaukau, ko kalaisi. Whakakaukau a kalaisi, he tau whakakaukau. Whatatau, tau ilo ki tau tolu e whanau mo mea. Mahalo ke taimo na wako i o poto mo mea, nau ki ilo ange, nau pe, ki... O mabi mo teti na ngata pehe kalasi o no pe ko kalasi fitu pe ko mea pe aku faingo fua kana tolu ke na whakaukau o lava pe ke na hanga o kaka i pe sai pe ko ke na tolu i lo i o ke hanga ko whakaata i ho whakaukau e tāketi ko ia amen ko tāketi ai fili neongo ko ke hanga i lo i ka kono o hinga pe ko e loto ko ia o ke mau ko fainga whakaukau ko ia o ke mau o ke whakaata ko ke fili ke ne mea ngau aki ko ako tui koe pōre ia aha koe ni, potala mai koe huawhao hai, koe huawhao sisu. I kai ngata pehe loto sisu, o kune mau ka koe huawhao sisu, koe ia o ku tau wikuna pa o tau moe. Whiweke mau mea ki o lunga. Pako tui koe whekau ia ke tau alu moe he aha koe ni. O tau ilo i o tau lava ke tau lavea ngofua i he ātakai. Ia ngahi mea peo hoko. Pako e peke he mahaki koe ni o tau whihangai moe ia. Amen? Ka koe pōre ia koe o wholofola e whiawhi koe ni. Wanga whewhea e tau hanga malu i ki tau tolu. Mea ni, tau whakakaukau, tau osi malu ki tau tolu, he anga e tau wakai pia ki tau tolu, mo anga e tau moui ki he eiki. Peo ku iai ha space, peo waha ki konga ia, o ku osi hanga he whirio mau i ho moui. Pea koe mea ia te tau tongo fuai. O whampe te tau hiwa koe ni, koe huafa, o eiki, koe kolo malo. Ko le peke tau tangata. Pako tui ko wholofola pia nei o mai koe ni. O ku whewhea huafa o sisu. O ku kei mālohi i ho mo ui. O ku kei hoko ia koe taua maolunga mo e taua ku mālohi. Pia ku vai ai huafa o sisu ia te koe. O ku kei ikuna nai huafa o sisu. Ai au tau hiwa mo tau sāmea ki pe ikai. Pia ku osfoloa ai ne holafa ana ia. Ai huafa o sisu i ho mo ui. Ko koe pia ku kei iloi. Ko koe pe uke loi. Pa ko koe toko taha koe o kou pore i he whiawhi koe ni. O whewhe anga ho mo ui. E o whewhe ai huafa o sisu. O kei pore he huafa sisu. Are you still post about the name of the Lord? Is he still a strong tower?
and mighty in your life or not? O we heni ke fa tau laki te ko. Ma ko fa ta be. Ba ko fe ma halo tu ma ke te ko. Ko to nga hiva ko ni. Ko kono malo e hau ki ai. Ai ma oli oni. Ko wa fa mai mau fa malo mau fa feta e ko hua fa ia sisu tau a malo mo malo o hola ki ai e fa hinga tanga tapa no hao ki e mai mau fa malo ko no ngau ke te fa manatu ka te ki mau tolu ai malu ia te koi te mau komi he mama o mau ia ha feitu ke mau hao mo mau malu ki ai ai ke mau hilo ko malava e fili ke a o mai ka te ki mau tolu Talmai ko ni pe feitu e tahte mau hola ki ai. Ko fare ni o vavega te ki mau to. Te mau hao ki to he kai ke more e mau mo ui. He kai ke lava ke lavea ngo fu ai ki mau tolu e tamai. He ko tau aku ma alunga mo ma lohi. Ai huafa o sisu. E ma unu mai ke te ko tamai. Fai tape ki na mai e ongo toko au na tu au i he pong he fiafi ko ni e tamai. Fa fe tau laki mai ke na fie mau e tamai. O maulo tua e tāpua kipa mo e whamonu ia e tamai. Eike mo oia moni ati, e mea ku fau atoa e ne mo ui e tamai. O maulotu ai ala makeha e awhiona e tamai. Ai vavae ko whai, i he whamiri ko e ni e tamai. Ai foha, koe maulotu e whakanonga mo e whakawhia maari e awhiona e tamai. Ka whonu ake a loto hao tamai o eiki. Pani mohu mai ne mo ui e tamai. Te tuku hono loto e tamai, ke whakawhanongo ki hore o wha e tamai. Ko koe, ai leo tene hanga whakawhia maari e ne mo ui. Ko ko ia te ke tataki e ngai hala ko ia whakatau ke mo ui. E ke malava ke we ingo fua ai ne mo ui e tamai. Tāpu ki na mataniela pe ke toi ngai whamiri ki tonga e tamai. Maulo tua te tāpua ki mo whamunu ia ke si iwi ka mo ki whanau. E ke ngai ngau e koto pe una whai. Whai koto pe ke lang lang ia pe a whiona. E tamai sia si mau hapai atu ki honi ma mafi e tamai.
Ngahi kupu whekau aki kotoa pe, family, hawe peke si kai ngā lotu e tamai. Tamai koe mau lotu e tamai tuku mo ke mau whanonga, mau whoki atu ko mau ngahi api no whangahi aho koe ni e tamai. Pia mau alu, pia mo e whainga loto koe ia. A whainga loto na e mau e kalaisi sisu. Koe loto ia e ki o mau hawa, koe loto ia te mau munu iai, pe te mau tāpua ki iai. Ko sisu kalaisi i he mo ui, koe mo ui tau lo fu ia, mo whonu i he fia fia. Haere mai ho lau maria no fo ia ki mau tolu e tamai. Koe kresi tau e ki o whae tua ko tamai, whiohi pa mo ho lau maria ma oni oni. No fo maa waho alo o whae te ki mau toluni, hono ko toa be o oana hiri. Kai whai pua ta ngata. Amen and amen. Nā pagina ki mau tolu. And God bless you all. Let your living water